no Adom Trotro na yenu be ma Prince Owusu Aboso kan ne omanfo di nkomo nsenche Ghana photo samfo di omayi mid-year budget review no yakon homa sika bosumi nsia ntem no se na ye de aduro de na aka wose ye ka ho se na omanfo kire wadwen Prince so mu na monto aso kan wo hwe me ha edwedifo wo mo mutonton ehye ho ene makap spare parts ene de keka ho yeni na enim se enche bia no osoafo no no hwe Ghana sika sem so kenofuriata ebeko kan mid-year budget eno ehun komo ne enimu di ena nsem ene mo hwe ewo news nim mo adwen kire expectation ben ena mo hwe nim e de free mid-year budget. Okay, of frame Stephen Kansan aba so kan do afrem was saman ni obuni say yen there your program but se bit plan hu bibia nye me expecting say okotema importers na um kuteska de ba de kra ne mama boso kan eba Ghana no abana ma etotua na aye diama mo ti disa no dodo no antimi nkokwan so it is abana so ba media budget ya de me expecting say afi aban ho say on hwetema port try or saying duty now or the ma importers no hwe na on tiso na emra form na yeso ye hunto yen na me expect say on betu abon ho the roman yo sa me so your friend Isaac Nyako me wa so kan me didwa wa ase na me nua pene kan me so me fo ano so because say ni yempo yende yenko abrochire nkofa ne o man ba ye tofi won a o mdi fi abrochire ne ba yen cry wa na yentumi nto no man because no man no se ne boy dey because duty na wo mutua o port no e ma yen so ayeto wa no cry yentumi nto nti esre se media budget wo mba be wo mbehwe na se wo mbetiti budget na wo mba be no so nanka no man importers na tuma kra no man aba mo na yen so aye wo ha ne yen tuma to bia anka me e be me de nti yen na mehwe. Okay, papa isu nche na aju yo me den de Richard Obeng ni American say ye nyina nim crisis a Ghana ye wo musisi ya in fact ene o man koyie na nado ene Baumia His Excellency o ma ye bi but ene o man koyie se na namba ba Ghana so abehu se ene o man koyie a nka think say ebeboa na media budget na mpese mo ye no ni American say nka na ebetimi a nka taxes ne de onye na dwen kura say obe inflate taxes no Nemum on slash some of the taxes in fee duties na etua so. Na ma se na be economy because economy no yen nyina nim say global issue economy no is in the crisis. I'm telling you who about so kan mo ba mbere se ne hati. Ya betra eko 3 weeks me meton ade ba ko. Makra ne o ma fi abrochire more than 7 months. Maton is 3. Na se meti o mamu na se issue we koso. Na se media budget ye be san increase ni o ma de. Na minim say at the end of the day consumers ni o be ye. It nana 18 year nana on slash some of the duties ni kra down se na be ya citizens no mo betom na se mo san be inflate ye hwe ba bia dollar ni fia kodu a ye mpese ye beka bebre ye businessmen ye koka ye beka say any quasi businessmen you show your political affiliation but here is the time we have to come out and let the public know say we are into crisis, we are suffering, businessmen are suffering like His Excellency Dr. Baumia said. Kaya are suffering. All people are suffering. Businessmen are suffering. We are suffering. We are seriously suffering. Nana, intimate dia. Media budget na mo be read no. Say bibi wo ma bibi am be change na mo change na enioma nko yie. Mo mra grants me hwe. Enioma nko yie kra. Nti expect say mo be reduce some of the taxes. Be my economy no. Aboy. Yen hwe other matters mo hwe ye ewo news nim. Okay, now can be far a forestry commission for no asem no ho. Me say onipa wa ira onu be ote. Na ye nwanwa pass nipa be sinsian nam kwayem. Na os mi jamina ba. Na ya hwe ne che kwa na ye hu no. Umbisa no nkrofo na ono nam no a ubekom no a no na no kwasem bi oba bi. Wote ase entimi de e me nwanwa pa e muso ewrem. Si nipa mu nam kwayem na mi jamina ba na ye hwe ne hu aji kwa de emu ewrem. Yo ni American say se na me bra ne kan no ni nyina ya ho kire se oba ana bema ebetwituo ye cast your mind back to somewhere about a month ago your friend saying is it awoshi ana say baby
bulon van no kuma yeah an robbers ni shoot police ni no eya ho kire ena ma enipa bokro no eya ho kire ena ma oba se bi okogina ahyawe ekoba ahyawe because wo adwuma ya enioma nkoyie no na MPP for no se bi binum pese ye beka no enioma nkoyie se adwuma wo ho I don't think so bi betwi tuo so korobo se adwuma koyie I don't think so bi betwi doma machine akọ forestry akọ forest so kotwa nua enti ni nyina na ye madwuma ba oman ni mu a sa ne oman ni nyina ebejai ene me na me di mate e wo trotro ni mu se trotro eye ma mate ne any passengers ne ebom e ka se away